Television clear to te in savai in chibai vek ule tunkar chung longklai district thil thleng lansar zwalte ilo clear hawang o LADC day den chenin golden jubilee lomna hun man ani Mizoram longklai district chu malaria shivei tamna ber district ani CM LADC football running trophy khelzo taka longklai vengpui MDC constituency chu champion ani ram kang ven ko nga malak dan tur chungcha nga inron khom na buat sai ani kumsang hi somni panhi atanga sang hi somni pali chunga ta na longklai district volleyball association try to thanna nei ani tilal biak chungi kani atuna chamchin kim changsokin LADC day den chenin LADC golden jubilee lomna bultan na hun man ani April ni somni pakwa hi LADC day ani a hemini pwal han zir top ni khan LADC complexa LADC golden jubilee lomna hun buat sai ni in puvizir sanga CM chu khwalian ni in jubilee lungphun hon na le jubilee meidet na ane LADC Golden Jubilee lomna hi pubi en thangpuya EMR ten culture le chairman Golden Jubilee Celebration Committee chuan kai shwain in lomna thu soya Reverend Biz Zonalai chuan hun ser man na anei bok Golden Jubilee khwalian puvizir sanga chuan LADC Golden Jubilee mel muthei tura su te zana chibai bukin an thorim na le impact na awang le pathian shwai na awanga mang thei an ni thu soya life ate chu namtlem te kan ni a nam zom zok kan ni ve thei na turin zirna konga mithiam bik nei thei tura tran lak na sat atul thu soi zir thiam na le shat na tel lo chuan nam choi kan na le hum hal ahar sat to thu soin mason na nei turin thorim na le rin om na apoi mo ani ati CM chuan LADC huam chunga politics kalpui dan chu thlak a hun to nia asha thu soin politics chuan nam a khoi tur ani ti in thang tharte en ton tura nam khoi phak politics khel a hun to ani ati politics a mani le mani indo to lowa ram le nam hason na le damna turin thukhat wa akal ho atul to a namda hmasa chunga politics kalphung thar kan khel chho angai to tak zetani ati bok puvizir sanga CM chuan kaushan kalpui dan thlak danglam atul thu soin LADC huam chunga kaushan sang te chuan kan ramaswal na le rui hlo dawna konga mathar la a he jubilee pwal hian kan ril ru le ngai twa na te po kan thlak danglam atul hle ani ati khwalian puvizir sanga chuan LADC huam chunga namsang kan ni na awanga intliar na a om lawang aram leilung fa te kan ni na kan shat na le thiam nei na thin ani phot chuan hemia hian mi zong zong tan hun a oma chutiang ril ru le ngai twa na mang chuan jubilee chu hlim le lom taka mang tur le chumi be se na chuan kan ram le nam min shwai sela chak tak le hwai taka ke pen turin asom ani he huna thu sei tu PH biak zawa MLA Agriculture Development Board Vice Chairman chuan shwai tu masa te impact na le thorim na awanga Golden Jubilee thleng thei kan ni ti in April ni somni pakwa sangkha chakwa somsari panhni a Poi Autonomous District Council kan neya shwai tu masa ten kumsang kha chakwa somriat pariat khan poi ti chu lai tia thak ani thu soya lai fa te khoi hmuna po omila kan hamja rang choi nunga choi sang sel tura be sein he Jubilee pwal hian ram le nam mangaya inpum khatip deu turin asom ani Puvial Mwaka Chairman LADC chuan Bible kan hmu angin he Jubilee hian in rem na le zalen na thlen sela in ngai dam na le in toy tharnan mang turin kal khom te chu somin Golden Jubilee mang hian in ngai dam ton ila kan thin lunga Jubilee dar ivanon chewang u atibok LADC Golden Jubilee lomna hian Dr. Andrew H. Van Laldika Longklai Borsap le Reverend Dr. Thaor President ICLS NGS CBC USA ten hena tangin thu soina ngai thla kani a jejelal pek lu fa nai footballer chu Grand Ambassador atan rat ani bok he huna hian CM Chairman MDC le MDC lo ni to ten Jubilee dar wak na anneya zaile namlam chi sang entir na nei ani Lai Autonomous District Council HPL Regional Council ti in kumsang khachakwa somsari panhi April ni somni pakwa khan na lopianga PL Regional Council hi April ni sang khachakwa somsari panhi khan council pathuma thensom aloni ta a poi Autonomous District Council hi allowing ta ani kumsang khachakwa somriat pariat khan poi Autonomous District Council ti chu Lai Autonomous District Council ti athak aloni le ta ani LADC Golden Jubilee lomna pui ber hi kumin November thla hian nei tur rahman ani
tundin huna LADC hian members of district council MDC somni pakwa ommekin department somthum pathum a oma thoktu mi sangthum chuang an omme kani Mizoram Longklai district chu malaria shivei tamna ber district ani kumtina April ni somni panga ahmanchin World Malaria Day chu Longklai district chunga khoshang shang thanbik somthum pakhata te thochan ni khan man ania heng khoshang shanga ti han Mizoram State Rural Livelihoods Mission MZSRLM noya self-help group tenen changkopa hun man honi in thosi pian theina ti bo malaria laka himna tur injir tirna thosi len cha le sikser malaria enfia run puibuat sai tia hun man ani Longklai district a World Malaria Day puala hun man pui per chu CMO conference hall Longklai a buat sai ni in NM school Longklai a zirlai le zirtir tu tele health department a thok tu chen khatnen hun man ani a district malaria officer Dr. S Thaisi chuan hun kai shwain World Malaria Day man chan ani dan le man apoi mo zia te soifia a Longklai district chu malaria tam em na hunrei tak malaria boy pui to na district ani awangin mi puilam le thok tu te tan po ngaya ne mai ol sam hle a chumi awang chuan infui tharna le injirtir tharna hunatan World Malaria Day man hi apoi mo zwal le ani ati Longklai Chief Medical Officer Dr. LP Masoma chuan malaria chu ngai tha chi ani lo thu soin malaria tam hun ani chodon awangin invent film khurapoi mo takjek ti asoya thosilen jar hnuaya mut nge ngi chu malaria laka invent na thaber ani ti sha a ulukta ka thosilen hangsham sham turin district mi puite acha ani Vector-borne diseases control program hnuaya district consultant Pusi Khaipo tha chuan kumsang hi somni le sang hi somni pakhat chunga Longklai district a malaria din hunchu alemnen entirin asoifia malaria beina konga an malak na report apebok Longklai district chu Mizoram malaria tamna ber district ni in kumsang hi somni chungkhan mi singli zasari somrat pakwa enfia atangin malaria ve positive mi sangli za somrat pathum muchwa ania malaria wanga nunna chan mi palian om ani kumsang hi somni pakhat khan mi singthum sangli somrat enfia atangin malaria ve mi sang hi zan hi somthum pariat mu chwani in malaria wanga nunna chan mi pathum an omboka kumsang hi somni pahnia march thleng khan malaria ve mi za somnga mu chwa anni to bok district consultant chuan Longklai district chunga Myanmar atangara tlante hnena po athe chinchina thosilen sem ani deu fek to thu sain mi puizinga po ulukta ka thosilen mang tura injirtir war alatul hle ani atia Longklai district ta kan emo kan zinemo ani chuan khosik to phot chuan arang the ang berin malaria enfia tir zungsung ila chu chuan malaria wanga thina po min pumpel tir don ani ati thochan nia CMO conference hall Longklai World Malaria Day sang hi somni pani pwala hun man hi district medical superintendent Dr. Zauthan Pari chak le Dr. Without Border Dr. Ashok Tepo in an man pui ani KVK le atma huai hotin kisan mela buat sai ani India ra min zalen na ahmu kumsam sari panga nalomna azadi ka amrit mahotsav kalme ka krishi vigyan kendra KVK Longklai le agriculture technology management agency atma Longklai te tangkop huai hotin tholeni khan chon huwa KVK hun puya kutna thoktu te kutpui kisan mela farmers fair buat sai ani Kisan Mela honna income KVK training hall abuat saya Lai Autonomous District Council LADC Agriculture and Culture Executive Member Pula Ropuya Chinza chu khwalian ania Longklai District a State Sarkar le District Council hnuaya Agriculture le akai hnoi department a thoktu te tho ho na thatak chu kutna thoktu ten azaran zo chhomek ti sohin kutna tho konga Longklai District masonan ra manna sang dwan chhozel ani ati a kutna thoktu te chuan ma ni rem shat na le thiam dan anga ma la top lovin mi thiam te ron na chang shat le an thu zom thiam konga intim huzel achulani ati Khwalian han farmers online seminar on addressing COVID-19 impact on agriculture food security and livelihood in Mizoram ti le khabuat lang zar ngala Sri Lanka ra po KVK mithiam ten kutna thok tu te ma khwa nga ya athe anga kai shwaya ma an lak pui chuan KVK Longklai thok tu ten kutna thok tu te mangai na tak ne ya domkan an tum sia alan chian tir hle ani ati KVK Longklai Senior Scientist and Head Dr. Silal Fakoma chuan mela honna hun hi ka shwain KVK Subject Matter Specialist Home Science Pivanal Ratin Lom Thu Soya Atma Project Director Dr. Benjamin Laldu Oma kai shwaya
hun chen ni na mana KVK a subject matter specialist agronomy pusi ral than khuman abule thlai chin chung changa shat tur poimote alemnen endirin a soifia agriculture horticulture HNVT le fisheries department IO tenhena changa thusoi ngai thak ni in kunna thok tu te ne na income hona hun thlok tak man ani bok Tholenia KVK le atmaten kisan mela anba chaya hian hun sang sanga kutna thok tu te theile thlai thar chwa le songbol satela khoma pho chwa ania KVK le atmaten an khol le thiam thil thul khung technology sang pho chwak pokin veterinary le agriculture free clinic bat sai ani boka mela hi me puinan hlutle ani CMLDC football running trophy khelzo taka longlai vengpui MDC constituency chu champion ani Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Football Running Trophy Final chu Siwaile Playground ta Tholeni Khan khelzo ni in Puvizir sanga CMLDC chu khwalian ani CMLDC Football Final a hian longlai vengpui chuan 2-0 a longlai 3 ne in champion ani Final khelma a hunba chaya khwalian Puvizir sanga chuan longlai district hi infiam na konga ma kan so na ngai hle a kon sarkar po hian thalai te infiam na ma kan son theina turin theitop kan chwa mek zela sarkar po in infiam na hi aizon na tlak ani theina turin kong asial mek zela kan twa zola chak football khelawa ramdang le hmundanga khel thei turin theitop kan chwa ngai to ani atibok LADC CM Football Running Trophy hi April ni sompakwa sang ni somni patni atang khan Siwaile Playground ta khelchan ani a he tournament ta hian LADC area chunga tanga MDC constituency somparuk an chwaka pool A le B a thenni in semi final chu double leg ka khel ani he tournament a hian match sompariat khel ani a goal somli paruk lutin players somruk pakwa in yellow card mu in players paruk in red card an hmubok Ram kang ven ko nga malak dan tur chung changa in ron khom na buat sai ani Nilai ni khan Longlai District Level Committee on Fire Prevention DLCFP hoi hotin Longlai District chunga ram kang ven ko nga malak dan tur chung changa in ron khom na buat sai ani a Department sang Village Council le tlom ngai pol IOT ankal khom he hun man pui tu Longlai Bursab Dr. Andrew H. Vanal dika chuan kang mei chuakin a hong tamzok chu ataka kan tor ngal thin thil ani awangin kang mei ven ko nga malak na a in thlada arem loti asoya nikuma Mizoram hun sang ram kang khan abwai thlak le ramina twarna satja alan chan tir le ani ti in kan chel na man ra du thu sama kan nei thatlo awang le ram leilungin azir lo awangin forest department vc le tlongai pol te an ha le ti asoya hewang hian kang me ven na konga omjenei zoka malak dan ngai to achulani ati he hun hi Lai Autonomous District Council LADC Deputy Conservator of Forest Pusi Sang Lianan Akai Shoya District Council Conservator of Forest Pukel Romoyan kang mei ven na konga chatur poi mole malak na omek te asoi fia kalkhom te chu pol thuma inchenin kang mei chwakin harsat na athen dan te kang mei chwa chan le sarkar le kaushan tlomngai pol le mimal mok phut na sang te le kang mei laka Longlai District ahim jok theina na malak na tur rot na sang te an soi Hova LADC Range Officer Headquarters Pubilarin wan puyan lom thu soin hunakhar ani Forest Survey of India FSI chudanin kumsang ni pali atanga sang ni som pasari chungkhan Mizoram ram kang mun singthum sang ni zaruk somnga pakwa zet aoma India rama atamber ani Mizoram puma ram kang forest fire hi November sang ni som pariat atanga June sang ni som pakwa inkar khan mun sang sari zanga somka pasari November sang ni som pakwa atanga June sang ni som ni inkar khan mun sang sari se thum somruk pakhat le November sang ni somni atanga June sang ni somni pakhat inkara khan mun singkhat sang ni zariat somli paruka athleng ani ni o horticulture exhibition sang ni somni pahni kharna hun buat sai ani Longlai Horticulture Division le Longlai Florist Association Tangkop bat sai horticulture exhibition sang ni somni patni chu ningani khan LADC conference hall a kharna hun bat sai ani a he hun hi Lai Autonomous District Council executive member horticulture department en kol tu pulalropuya chinsa chuan ahman pui pulalropuya chinsa chuan kutna thok tu te thlai le pangpar pho chhuana state horticulture department le florist association ten an bat sai thin chu mason na le horticulture atanga thar chwa ti punna
na malak na chatak ani thu asaya state sarkar le LADC sarkar horticulture department ten tho dun na chatak anei chu thilom om tak put na thok tu te ta na chenfak om tak ani ati Pularo puya chinsa chuan kut na thok tu ten om zeneya na an tho theidan tur LADC sarkar chuan angai to ati soin state sarkar in rahman na sang anei te tipui tling turin thei to pachwa zel don ani ati bok exhibition hi Longklai horticulture division le Longklai florist association ten an buat sai voilina ni in kum sang ni som pasari sang ni som pariat le kum sang ni som ni a te khan lotling takin an lo buat sai to ani exhibition hon ni hian pangpar chi sang som pasari phau chwa ni in mi somli in an ron entira kut na thok tu som ni ten theile thlai chi sang chi kwa an ron ken khom te phau chwa ani bok horticulture exhibition kharna a hian pangpar le thlai phau chwak tu te hne na loman hlan na nei ni in kumin exhibition a hian theile thlai lam chi som panga pangpar lam chi som pariat phau chwa ani RD Minister Pulal Rat ki male Longklai RD Department nwaya thok tu ten income ho na hun an ne Rural Development RD Department Minister Pulal Rat ki machuan ni nga ni khan Longklai tlo in RD Department nwaya District Rural Development Agency DRDA le Block Development Office BDO thok tu ten income ho na hun an mang Minister hian DRDA Office to masa in Longklai DRDA Project Director P Marilyn Razakhum thangi le thok tu dang ten an lo dong songa BDO Office atlo na BDO Charge lamek tu P Marilyn Razakhum thangi le thok tu ten an lo dong song boka heng office ate hian officer le staff tenen an na tho na ko nga har sat na le momo an nei te ba ka mason na tur sang te an soi ho ani Minister chuan RD Department nwaya thok tu te chuan chanral na inpek na tho ho na le inpum khat na thotak ne na an tho awangin department nwaya mason na mu tur tam tak om ti in thok tu te hne na lom thu asoya COVID-19 shileng wanga ram me puin har sat na an to mek lain a enkol RD Department nwaya me puite khosak ti ol samnan niza inhlo na kalpui anite MZSRLM nwaya self help group kaltlanga azon na thanim taksiam anite chu thingtlang mi khosakhar sajok te tan mal somna ani thu soya state ten khatin MGNRGA nwaya ni somni panga chau te inhlo na an nei thei lain Mizoram chuan niza inhlo na ape thei thina kuminata ni somkwa inhlo na tur chau mu ani chungin adang po la dil bel thei ani thu sarkar lai puya changin don ani a thamwan thak le ni ati a RD Department nwaya malak na sanga hlotlin na omte tarlangin na tho na tur sum mamo chungchanga department in sarkar lai puile state sarkar du sakna anchang thin chu lom amati thu soibok Department ta thok tu te chu anma ni dor tu ten ansha thiam lo le ansha tu te do theita kalo shilfia mire theita in hna na le tluklu ngam na ni tumsel turina cha a sarkar na thok te chu conduct rules in aphwar ti sha a social media a thudik tok lo manga sarkar soichat na laka in thiar film tur le sarkar malak na hlotlin theina na theitop chha turin acha ani hunrei tak DRDA nwaya anget lova thok tun naya sarkara angeta laklu tharte chuan minister hena hian amalak puina awangin lom thu ansoya DRDA le BDO naya thoktu ten an momo sang lo thlenin office building le infrastructure ti changtlun dan torte en ho ngal bok ani Minister hi LADC executive member Pularo puya chinsa MDC pu lalthan moy colony Longklai DIPRO pu sila shwai tluang ale Longklai district MJA member te po inan choi o mani kum sang hi som ni pahni atanga sang hi som ni pali chunga tana Longklai District Volleyball Association try to than na nei ani tungkar tholeni khan District Volleyball Association Longklai chuan chan mari in pui Longklai chan mari venga kum sang hi som ni pahni atanga sang hi som ni pali term atana an try to thanna anneya he hun hi Longklai District Sports Committee ten kai shwain Returning Officer le Mizoram Volleyball Association in Observer atana arwat pu Matthews RL din puya Secretary Longklai District Sports Committee kai shwaina in thanna nei ani a Polling Officer atan pu silal mangai ke ma Vice Chairman LDSC pu Benjamin Larinzwala Executive Member LDSC le pu Sivanal Rwata President Longklai District Chess Association terwat anibok kum sang hi som ni pahni atanga sang hi som ni palit chung atana District Volleyball Association Longklai shwai tu atana thlan tharte President Pukela Romoya Longklai veng pui Senior Vice President pu Shang Thanzawa Longklai College veng Vice President
pu em lanun zawa college veng general secretary pu em lal ramsia machan mari joint secretary pu vilal chwan zawa chan mari treasurer pu sang chwan ren thlei chon hu finance secretary pu jonathan lalrem puya longklai veng puite anni Mizoram Volleyball Association in kai shwai na ina tarlan angin in thlanni atangani somral ma in shwai to huile tharte hian mo phurna in hlan na an nei don ani Zirlai te chalai te le kutna thok tu te thiam na ti punna na skill upgradation training board sai chungchang soi ho ani Longklai District Skill Committee chu an chairman Longklai Board Sab Dr. Andrew H. Panlal dika hovin ninga ni khan Longklai DC Conference Hall an thukhoma Sankalp Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion Noaya District Chunga Zirlai te chalai te le kutna thok tu te thiam na ti punna na skill upgradation training board sai chungchang an soi ho Chairman Dr. Andrew H. Panlal dika chuan na thole e zon na mila thiam thil chhor tlak le chen fak om inzirtir na le inko hmuna skill training board sai chu thil poimo tak ani thua soya mani department zona district chalai te le kutna thok tu te ta na skill training board sai tura man na thatak tuang turin DSC member kal khom te chu acha ani pu Sudan su Gangwar MGNF fellow chuan Sankalp Noya skill training board sai tura sarkar lai pui rahman na soi fia department sang Noya training rahman dan tur te soi ho ani Sankalp Noya hian India Rama district nofwal le ngai ven ngai bik aspirational backward district somthum panga than chwa te skill development training kal pui na tur rahman na proposal cheng noi zat ni hu siam the ania district somthum panga jinga hian Longklai district potelin rahman na siam du tur department sang ten mei khat na chungin DSC a proposal the lutin achul anga thit fi mani nuwa sarkar lai pui Ministry of Skill Development and Entrepreneurship lama the lu ni se ti ani MJA Longklai District in an member pusi zachianga news editor da Longklai Post to MJA member atanga thla na hun an mang MJA Longklai District in an member thana hun hi MJA Press Club buat sain he hun hi lai Autonomous District Council Executive Member Information Department and Call to Pula Ropia Chinza chuan manpui pusi zachianga thana huna hian Pula Ropia Chinza chuan Longklai District MJA ten sarkar an thopui dan chu chuan omati thu sein chanchin bumi te chu sarkar kutke ber anni na Longklai chanchin bumi te chuan an in ramle namtan an tholok tak zekti asoya pol azom zok nan in real ball na fel tak an nei chu enton tlak ati thua soi district MJA president pulal hitaral te chuan pusi zachianga chu MJA member ni tolo ma se athona farma din hun pangai alwa zuizel tur thule journalist ani na abolo ti soin MJA member ni tur chuan working journalist ni angaya pusi zachianga chu ezam na awangin hun pumin chanchin bulama ain pumpek thei tak lova chuan MJA member ni zui arem talauti soin ui tak chungin MJA member ani na achangin thangai ta ani atia MJA in real bol na azom zok nan pusi zachangan adin hun ha dam taka apom thiam chu enton tlak ati thu soi MJA member atanga thla tak pusi zachianga chuan hun puma chanchin bulam alu chil arem tak lo awanga MJA member atanga thla ani chuan Mizoram puma MJA kalphunga ra tha chwa se adu ti soin tlinglo chunga member ni chu MJA zo omna ti hniam na angai awangin member ni zui lo chu thlang ani thu soin zo om taka Longklai district in ama thla na hun an siam chu lom om ati thu soya Mizoram puma MJA member te chu thinlung taka angai na thu te adin hunina zirlo awanga anji nga tel zui zel rem talo chu lung len thak hle ma se MJA tan ra tha thlen tu ani abe se thu soi pusi zachianga thana hun ba sai hi district MJA vice president pu Elvis lal thang zwala chwana kai shwaya Longklai district MJA te chuan Longklai district MJA pension scheme ma poisa an kholsak cheng sing ni zanga samruk pangale thuziak an hlana apwalin zanria an kil ho ngal ani pusi zachanga hi Longklai district MJA adin hun poimo tak tak chel to in office bearer le secretary na te halo chel to thin ani Samagra siksa ina thlona zirlai bu sem tur le sanitary pad vending machine sem chwana hun an buat sai Samagra siksa Longklai district chuan Longklai college venga Samagra siksa new building a thlona zirlai bu sem tur le zirlai tamzwal na sikula mantur sanitary pad vending machine sem chwana hun tholeni khan an buat saya Longklai East bial to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman pu HBak zawat chu khwalian ani khwalian pu HBak zawat chuan
Mizoram Sarkarin zirna angai puimo hle ti soin zirlai te ma khongaya athlona zirlai bu semle chachun pek te kalpui chhozel ani baka infrastructure a mason na tam tak mu tur a omti asaya Longklai district po Sarkarin infrastructure lama ti phui sui bel zelin building thardin classroom che chatle tunlai thiam na tharlam berber manga thuam thar chhanem tak a oma heng manra le bungrua a mason na ralhian thoktu te po in twai thara chanlang zela poimo ani ati puh bak za wa chuan zirna chu mason na in chanara bi poimo ber pakhat ani thu soin zirtir tu le office a thokte mani chanvo theu ne taka an tho chuan ramin ma son chhozel don ani ati a zirtir tu te chu na pangnen ni tina in machon ani awangin na pangkai shwai na konga anmo phurna le poimo na asang le ti soin mania achaber zel zirlai te tan le zirna in ma son nan hlan turin acha ani he hun hi samagra siksha district project coordinator PR lan nun tharin kai chwain puh lan man puya APO MIS in report apea khwalianin sanitary pet vending machine le incinerator te chu adom tur sikul IO te kuta hlanin deputy DPC PS larin siaman lom thua soya hemin nu hian khwalian chuan district chung hmundanga semtur sirlai bu phurt lir thei tlan chuak tur chu avai liam ngal ani free textbook hi SSA hunlai atang to khan kumtin sem thinani a samagra siksha ani nu po hian Sri Lanka ra po sem chun som zel ni in kumin po hian lekabu hi class 1 atanga class 8 thleng athlonin sem ani le don ani zirlai bu sem hi BRC Longklai hnuaya government samagra siksha le local body school na pangtana sem ani a primary school zirlai sangkha zakwa somriat paruk le middle school zirlai sangkha zanhi somsari panga anwai in zirlai sangthum zanhi somruk pakhatan sem chwa phot ani a BRC sangau BRC bungtlang le CADC hnuaya school a tepo atta tolin sem chun zom zel tum ani middle school changa higher secondary school thengin zirlai tam zwalna school ate kumina changhian sanitary pet vending machine le incinerator chu meichhenau pangte tan sem chwa chan ani boka tuna hian atho khatna atan somnga paruk don ni in kumina dongbak sikula po kumlo lakal tura ata tola pek zel tum ani bok district level KCC campaign buat sai ani nilai ni khan lead bank office Longklai hwai hotin sarkar lai puin kut na thok tu te ham thatna na bank kal tlanga sumpuk theidan arwaman kisan credit card loan chungchang Longklai district chunga achhor tu tur mi puite hne na pwanzar na district level KCC campaign chu Longklai DC conference hall a buat sai ania Longklai borsab Dr. Andrew H. Vanal dika chu khwalian ani borsab Dr. Andrew H. Vanal dika chuan sarkarin mi puite ham thatna tur le kut na thok tu te bul chan puina atana apung interest nyam ti a rul thei tur KCC loan arwaman chu amang thiam tan chuan din chha pui thei ani ti soin chhortum ngei turin kal khom te chu acha a hlotling tura taimak atul thu le sarkar le bank tan po a chan pui tlaka thorim le loan rule chat apoi mo thua soya kal khom te chu department mi thiam te zirtirna ngun taka ngai tha a an malak na tora an thuron lak na chang shachin turin acha ani lead bank office Longklaya lead district manager pula lom ki ma chuan hun kai shwain KCC campaign buat sai chan asoifia ranvul ezon na tlak ti thupui mangin KVK Longklaya subject matter specialist animal science Dr. Lal Chazwalin thua soya Mizoram Rural Bank Longklai branch chief manager Pu Joseph Lalrim Brata chuan KCC AHDF animal husbandry dairying and fisheries lon chungchang asoifia SBI Longklaya assistant branch manager Pu F Lalbiak Siaman KCC Core loan chungchang soifia in LDM Pula lom kiman NPA CBILN General Banking chungchang a soifia boka zona le chana hun hlok tak manzui ani bok KCC loan hi chini crop loan Ministry of Agriculture and Farmers Welfare noi le Animal Husbandry Dairying and Fisheries Ministry of AHDF noi a oma kutna thok tu ten mani account ne na bank kal tlanga lak thei ni in apung engemaza chu sarkari na rule sector ani awangin asumlu principal baka mani rungai chutlem te ani nilai nia Longklai DC conference hall a KCC campaign buat sa hi mi puinan hlutle a district level campaign hi Longklai district chung khoshang shanga kalpui chun zom zel tum ani
Medical reports District Hospital Longtlai tungkar chung OPD in entir zat mi zali somsari pakwa admit zat na pangsom pariat nen mi somthum paruk emergency case room somkwa pakhat anneya thisentes za somriat pakhat omin naw pyang pakwa an ombok tungkar chung in District Hospital mithi an omlo ani Christian Hospital tungkar chung OPD in entir zat mi za somhni damdoi ina naw pang pakwa nen mi somhni dalu an oma damdoi ina tangin mi som pasari chhatir an nei ani thisentes tum za somnga pariat nein naw pyang an omlawa mi panga hena vaccine pe kan ni tungkar chung in Christian Hospital mithi pakhat a oma hetuba sai lighting in cabin rak pahni an nei meka rek mangin sample pasari test ni in positive muchwa an omlo ani LCMC and Hospital tungkar chunga OPD in entir zat mi zahni somnga pakhat admit zat naw pang som pathum nen mi somnga pakhat casualty case tum za somhni paruk nein casualty emergency case tum som pali an nei bok thisentes zasari somli pakhat naw pyang pariat omin mithi pathum an neya mi pahni hena vaccine pe kan ni tungkar chung hen operation tum somhni pakwa nei ni in zaite naw tum som pali le zaipui tum som panga an nei ani hetubat sai lighting in cabin rak an nei lo ani POL reports Mizo Fat Filling Station hetubat lighting in Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khatcheng za paruk le paisa somhni pahni ni in tungkar chungin liter sing hi sang li lo thleng thara liter sing khat sang sari zaria chal chani in free sale pek chwa ani tundin huna petrol XP hi liter khatcheng za som le paisa somrat pathum ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter sing khat zanga somruk chal chani in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khatcheng somka le paisa somthum pakwa ni in tungkar chungin liter sing ruk lo thleng thara liter sing sari sang khat chal chani in free sale pek chwa me kani Mavula Filling Station hetubat sai lighting in Mavula Filling Station a petrol MS liter khatcheng za paruk le paisa somhni pakhatania tungkar chungin petrol MS liter sing khat sang ni lo thleng thara liter sing khat sanga chal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somkwa le paisa somli ni in tungkar chungin liter sang singkwa sang ni lo thleng thara liter sing sari sanga chal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chung in MS Kuma Gas Agency ayrong bolna gas bur zaruk somli pariat alo thlenga commercial gas lo thleng thar aum lo thung hetubat sai lighting in council venga ayrong bolna gas hi semek ni in lo thleng le tura be se pho council venga sem chun som turani ang tundin huna ayrong bolna gas hi bur khat cheng sang khat za som ani a commercial gas hi bur khat cheng sang hi zaruk som sari ani khati zong khatungkar chung Longtlai district thil theng langsar zwal kan thir ho the te chu ni e